eating plant-based nutrition no bondo bonke. So nakito kero montachi to bisi to make sure nga twa device nutritionally ngakia kwirena ngakia guitanga ko soko nyora marwe ito gutumia amarioga kawaida aito gutera to kurana conventional medicine twatumia mariogo akurwa sendagira munabono vitamins ama fatty acids na ndito mwenye gutumia amariogo akurukunga herbal medicine no tole enyomba ya Uhuru Plaza Gabo Songo goroba ya gatatu erumu 307A and ntubwate branch mu Eldoret enyumba ya Kogo Plaza first floor room 2 na ntubwate branch ndumuchi Okaratina opposite Absa Bank. Worldfit Health Center. We are different, best because we have knowledge on how to treat using both ways. Ndizi TV. Ubwansu bw'omuguzi. Chumurikire bono cheragrisa to chabono botukenga kene kwalgania SMS ya mangana majanya ro kumanyigati yari to abereto kwalganira kurasema mbya yari ngentambe kachinse chigobono chabono margoba tariki ninye umutinyo gatanu mwaka wa 2024 na manga abereka okalekana ngayu asari bongo chiko kumanyanya ro sansa muranira ana ona bali kibaitu babere bakujya murekera kuro chinkongo chion siri tukura juma munsi buna botambe ekombu chuma munsi moncho murigirya tuchiko twara bagani baito SMS agato kwana mangana kumurekera mangen kongo banyu kubona kuri nseme studio ntubwate oyo mobo bwate ne bayikiroro abayigo babere ntimbale nchira gocha ndochikomanya oyo monka yara sebirotero tambe gobono murobiri umugima ubweke umbu asemargo bayabono chikokolekana ngasenda tware abara ingo kwanira nabasubati kuri asorongoro gusin baligire birogo byo bari asorongoro gusin babera semiremo ao ninki yakogera abasubati abange barokane kuri gibirogo ao gase county ya Kisya namono agarato kumurekera yanyarekana buna abange babo bali konyora Ibagire sokonyara kwikirania oborayi bwabo nengana turamurekere basubati babera sebirogo ningi bakoliro moncho murigeria ndokwa nabasubati abanyana sabanyene abo bana barabarayi asorongoro turogusin baburi birogo byoborayi abandu kwike birogo byobo governor ebirogo byo women rep ebirogo aho moncho murigeria ngabego nabanyankongo asensemo ya siasa ngo kwanero yo moncho murigeria Julie oyo mobo Julie Nyanchama oyibono abakakorera beno chikorigero kyobo governor 2027 okwana Fontina Ngare oyo oyibona nero mwana siasa okwanira Vicky Onderi ejererani ibona ro mwana siasa nakwana Gladys Kemto mwana siasa nere moncho murigerelia oyibona nero kurwa sorongura gusi konsi aba na SMS ya masebiro bitere bitambe tugo sanga na baro bontere kumurekera nararyaja babugate n'abasubati aho bona tokwaroka abanyankonga sema ya siasa kurwa sorongoro gusi ayo nebiro bitere bitambe kurbono kolende SMS ya mangana yo moncho muri nali tokwaliganete tato kumanya sebiro bitere bitambe Olito kubwatira nero gwetera somuno bwimanyiryo igakuru kwa Lydia Mosekero kili Petro de Mokeira akwaneke na chibi cha munirigi cya gwikira senchira yobekero kinsa nisato Africa ya muchago se East Africa yandra gotubwate gwetera nsembele mtandao ya Facebook na bogote na Bunandizi TV News Digital na bogen nsembele ya YouTube tanyole Bunandizi TV News tobasokweба otobwate gwetera nsembele ya website muna botambe www.indistv.net onyale konyora yamo nenda mangu tuye kamanyere kurwa sensemende etira nenchi nkuru kwa Vincent Onyancha.
na gochake mese mangana majese margo yabono moncho moligeria krakaliya mbure nyinga gendrete ko neki wakoro chinsemo ani gobona abwatana na bayibuli banyarre ko boli wakone kibuna ko bale maiso chia sabana babo chinga kichiga chimbure nyinge na abantu bonso rometa chinsemo chire chimbe ane mono barasa bikonye kuraniriro bane mono kurasorongoro gusin nego baboli ukunganya kurwa chinsemo chabune nchire mu yoko nyara wetanga kwanye kuraniriro ba ane krembure gendrete ko neki wa amo ne toigom nego chinga kichibo igabantu baboli go wetanga kurasa murere ane mono kurasoborere bweso sera manyakanta bona malaria obokoleto ne chinkoromba gose chumbu ngase bona macha atarime bantu babolikane kibuna ngo tuchira bali membere sia mone metero eriko nyarago etiga macha yuko nyarago etabune ncheremo yoko nyarago etanga kurwaso boriro bo anamono boriro bo manyakanta bune sosera obono bokoro kubuna malaria unencheremo yo wetanga kurwaso boriro yo ni gona bantu baboliko ba maiso ubuna tokumanyigwa no mo bisabo bo cheno kurwa sensemelia masaba north Dennis Gekonge okwana Gekonge ni gato erubuna achinga kichigani gabanta bange barokane ko basabe kubwatka na macha mange arokane ko terema achinsemo anemono asorgongo rogusi Samaria danguru Dennis Gekonge tamangana public health ne igego dire na mangana yogo ogotanga maroire una typhoid cholera amaroire muna malaria one dogo semia abantu baitenga kimuneye banyale ko babe gwetanga kurwasa amaroire munayu especially amaroire muna cholera, typhoid na malaria. Etoko semia abantu baitonga enga kimuneye mbule gotwe nyinge amache na amange tobwate atereime ase atwetana ine. Pone tuale go semia abantu baito banyale ko baba ko drain amache ayu elinde chumbu nyala ko bachigo puri diororo elinde chitoletero boruire wa malaria. Alafu ne chinsana ne chinyinge chia mire tonyala ko batokora bichinsana chitwene tana ine asenge njoga buno chimbu chikwebisa kira torome elinde chitoboruiro bwa malaria. So iwa abantu baito etoko basabanga tobe vigilant egeko garabono egembura netwete amache na amanga tweta ine ase chumbu chiko bachiko prid chitoretero boruiro muno bwango igantu anyara ko batoko ego chineti cha malaria ase county ya Nyamira na Kisii. So abantu baite twale ko basemianga morale ase chineti chiri elinde monyara ko bamugwetanga kurwa so boruiro bo wa malaria ntoma etengo boruire boko toletero botaka kere bugatolire. So tigatonyale ko batogwetanga kurwa so boruiro bo elinde na litora abe productive ntonyoro botaka elinde tomenye buya. Ndizi TV Ubwansu bw'omuguzi Gochaso mwancho muligiriri bwe TV ya Ndizi TV mbiyemono asoko tochora kobekita sini kia uwanjete toma ujumbe ngayeli takuza gochase namba 15601 uwatia marago na gachora Ndizi TV koba egita sini kia ugie TV kio mwaka asama miranyo akuza awards 2024 SMS ye telikona chakende Wigo na bugu wake kura yao wetera sinchira yumtandao o www.kuzaawards.co.ke Oburimi nobonda numuru buryo bw'wesemya na kwimanya iguru y'oburimi bw'ekerero asa abalimi bonsi imeyaliro balya gusina abeire ngo batebya nga oburimi nobonda naboigo oburimi nesiro nabeire ngo gotalya imeyaliro balya gusi tumera n'abalimi asito gusangana gukwana mange obonda bwensi ya Kenya nigo bokorwa ase ebimeri gati ebimeri ebyone kawa echae gati ebinde binge imanye oburimi bwa mugondo obutugi bwetugo
na teknolojia yekerero y'abalimi bande bagendrete gutumika na kubaletera ligesa linene na Mildred Momanyi igombwatie imeyo muroberi bw'oboremi nobonda oyogotera butambiri tukolia maine ense yamone nusugo ikachinsa ibere chamagoroba ndocho koletera amangana mange igoro y'oboremi nande nigongo gotebya nga tekana irio tware oboremi obonene elindo onyara kobaga gukora oboremi nabo gotwara ikigingege sinini kurinde okoro oboremi bosomete nando nyogotete ndagere yetio kebuya elinde linayo igwe obote bwoko yeria endagere yo niganeti egetunguo kole para igochigwerete nganyare boyekire chinsaga oboremi nobonda Jumanne chinsa ibere chabutuko no moiroroye ritukuria Jumatano chinsa isano ni mochia mugaso na Mildred Momanyi naro producer yane mbwati to ande bakasomore mimbo boli na ki akora mabera yanyara ko baga gwansa iga Mpendwa msikilizaji, ni Daktari Mama Nakaima, daktari wa mitishamba, daktari kutoka pale Ukambani. Kliniki yangu ama ofisi yangu inapatikana pale Kisii Nyamatalo Junction. Nasaidia kwa mashinda kama bile ugonjwa ya UTI, kisonono, kifafa, tumbo inakusumbua kila saa, kichwa inakuuma kila saa, miguu inakusumbua kila saa, macho inakusumbua kila saa, na upande wa kizazi nayo nashughulikia. Yani wenye wanapata mimba kama zinatoka, mwenye akona infection sehemu ya siri nayo nashughulikia, mwenye hana nguvu ya kiume nayo tunashughulikia, na upande wa ndoa yani mapenzi tunashughulikia wenye wametengana na wenye wana yani customers kupitia biashara yao nayo nashughulikia, na mashinda mengi sana. Kwa maelezo zaidi ni 0757102581. Karibuni kwa kliniki. Ekiombe gyokorwa konyi ke International Solidarity Foundation igobono kyarorire gochya korwa konyi ase byombe ao bitari ebye serikali ebe bigokonya korwa ni chisegi chegenka ase chi county cha Kisii amona Nyamira erinde konyorobo konyobu weke byombe byo biri kigwe na gokore meremo asege kakyo mwako yomo byabeire bigotanga na gokeya chisegi ekyo byabeire bigosira bari batwariro mo chando wechisegi chegenka nabo igoko bakonya konyorobo ene bwabo wetera sebigambero egati ebyombe byo biganiri go ichori erinde konyorobo konyo bubwe chibesa namone ebyombe bitari ebye serikali civil society organizations nechi CBO gose community based organizations amona biribire ebinyoro gose grassroots movements ine notagete kwerikia genda se website yekyombe kyogya ISF elio bwenyorere chi form cho wechoria unyare go chi download wechoria sege songo na wechitoma se email isfkenya@solidaricus.fi litukolio mwerio lyo kwerikia erire chumaine omutenyo gatano chitariki 5 omwaka oyo. Chombe chiboli hani chatwarira amagecha nda nteme ko chisibika kabisa kage teboli chisibyo go sibia engombe imanya ko banga tilikoleta mabere pia ni ngamabera ngasiri pinga ne ngana magecha kai mwaga misati kayo mongna kale ro kale kwenge sabuni ke chianga chitikale tata atali angara ngo sibia njombo minto abo konguna nyori ga chombe cyane ho kikabwata magecha mange sana boro nataka ngandi sabuni yo bosie
ngabana tebe tukuno musani ona gante nanga kora ikabire yiga basi nchisivye tichibu ati tichikora taranya mabere misati ngaki ya squeeze na jombo sibeli sabuni ngaki kali kwanya ko igwana kemo ana kemukeke misati tiga konya goteberera neti abantu so musani ona gantebya manya iga esabuni neye gusibikianga tali chiombe ono buna nengire buya iga tiga ne bintu ebyo mbigo gokonya nakiwata abane kuruku eduke yeye kuruku Enokem Agrofet egotoka imeyo mucho bosongo uzongo sita naende bono engoko kwandete engoko ndoche rengi yaga iga ngokeye omuiri getakagura nere nabugateire iga igwa na kiekale enter tebwe kainde bone chiane chiri iga nepeti na kicho chikagara echiane tata echikore gusunduka yanyama lyanyaka ni garo chigoro mogaga misati amariogo ye chingoko ndagera wateba chindagere chichingoko no chire chindagere chichiombe no chire ekene bono nenda no kinayo chagete ndagera kurororo chindagera bakone chingi echikomenta ubunyamasi se loka yawo yangu nyoliga neligo liliabo taligo lilio kwa boy neligo liligo kwa no mubuko mugaga misati na maene abusi wataba no Enokem Agrofet tinkolire barieteri ayenda iga Enokem Agrofet liabo liasoire misweti kangenda nchikoliye bona konko ende ndora mungi na malisera buli oli mugondo inde motebyo ngamangana nale mangana abere buyabo egera nchikugura malio gaya none ndagera yechingoko echi namaine tarira eduka ya Enokem Agrovet imeyumo chokisi banyore ase nyumba ya Kisi Kenyoro Farmers Cooperative Society eyuerange na Market Plaza Goshe na buku banyora opposite Shell Petrol Station eyukale ya Karukiru Falcon Petrol Station bono niko bachakire urusagi rwa borondorogia imeye chinsamo chiri cha yogo ange na yogo primary wigo na buku bakira eshimi Enokem Agrovet, one harvest at a time. Spexel. Monchumuri toko sabo kwa bereka so kwa bera aso kubruka na kwemeta margoba yabono togendere nemesi amangana majam itukurikire Jumamosi ekyombo Jumamosi nsema yamenye kurase county ya Kisi igona barre kubolia ebyombe aho ko ne kuna okora baro butukia sobwango anemono kubwatakana nendege ya mugeti omutino wanya nyimbo Francis Ogola ebona yabete ge kugwachi nsema chirichi ya West Pokot kalengana menya ubuni kubanyare kubolia umure gwensa nyare kuroli bagali bano kya saba sai banyara kurobutuki wime eli banyara kubwato koroboti rwo saba Kenya eyamaga yandege jukonyara kumuito mutino woba na jeshi Francis Ogola ngabego nabantu bandikyanda baroka ntukusi umubwabo senseme ya West Pokot gati yabasaini go murungani yasogote abuna nigo abantu batigere ko korobutuki obu batari yasekera ngo kiri kyabasa asabona umure gwensa boli bane kuna basabe guri bagali nene aso korobutuki uko bwatakana no kugwa kwendege yo yabete gikugwa. Hii ni serikali yetu, Kenya Kwanza government. Asikuye anaweka wazee katika mambo ya uchunguzi kwa aina yoyote. Atuhusise sisi vijana katika ile ufafanuzi ili tuende na sisi tuwasaidie kuangalia kwa kina. Kwa sababu ukiangalia vile ndege ilivyoanguka na watu 9 kuuawa na mwingine kunusulika, inatakiwa mtu mwenye ni mchangamufu, mtu mwanaelewa, lakini akijawa wase wenye wako miaka 50, miaka 80, nadhani itachukua muda mrefu zaidi. Na hii uchunguzi ifanyike haraka. Ndege zote za serikali, za Kenya Forestry, Kenya Police, sikuwe cold. Siwekwe pale Kasarani. Ndege zote siitwe. Tukue na what we call the private social audit. Tuite mechanic kutoka ng'ambo. Kitu ya kwanza tunataka kujua ndege iliuzwa na nani na nani alisimamia kuiuza kwa taifa. Ilitengenezwa lini na wapi? Hii ndege muda wake wa kuishi duniani ni gani? Hatuwezi kuwa na ndege iko na miaka 40 na ndio rais anatumia. Hiyo ni kuriski maisha ya rais. Mimi kitu ningeomba hao viongozi wetu wakuu, kwanza muache kusafiri na hizo ndege sababu asijaangaliwa na what we call the private social audit. Mtu atakuja iangalia kwa sababu ukiangalia hawa vijana wetu maybe wanaotengeneza wengine ni wajanja. Mambo ya air crashes ama air crash
ni jukumu ya serikali. Serikali iko na mainjinia, serikali iko na udhabiti mwingi, serikali iko na wanasayansi. In fact, it is the government that is sleeping on the job. Rais anatakikana kuagiza zile huduma mbadala, kufanya auditing, kufanya uchunguzi, vile ndege zinatoka, vile zinaenda, so that tuweze kueliminate mambo ya fatal crash accidents. Na gotigana yubono on-prem cabinet secretary Musalem David Boygo yoteneta mangana yechinse chisiko yuganyarre kubole chinse chinde kane kana kubwatira na bale norongo Africa ane munaso konyara gokine uchimi gukona kurwa senseri ya Denmark nditukolya lero nigobono Musalia bereka gote yabuna chinse chisiko nchibegetimiro birebia ane munaso bwa matobiyo bagandrete gotinya nense ya Kenya nigate birebuna baine kibuna gati yabase kurwa sense ya Kenya konyara wana mabaga chinse mu ya sense chiri chisiko bune nchire mu yokonyara gokine uchumi ukwana Boygo ni gasingere kubolia wasawe sokya ekegere serikali gandete gutinyo bwamate amo nechinse chinda senchire amo yokonyara gukinya uchumi. I hope that all of us face up to this responsibility where we have solutions at hand to join forces to provide the world's biggest youth population in Africa with job opportunities, enabling them to create a better future for themselves and maybe one day end up as CEOs or foreign ministers in their own countries. Now, I say that it's an opportunity because we are beginning to speak, to converge in our policies, in our approach. And many African countries are today conversing more on matters of integration, harmonizing financial policies, harmonizing economic policies. And indeed, where we have had what you might call truant approaches, the African Union itself is taking action where it suspends nations that are not conforming with proper democracy. Na gotigana yono mwanchu muri serikali ya Kenya nige yanakumukiga tambo kirokubwatira nije sector achia abantu nyane erikonyara koigerera ensemo yoboga joli wa SGR yankolengana kubwatakana buna abantu abangi nigo barroka no gutumeka ensemo yo gati ya Kenya boigoni wanyarre kubole serikali kanekya asa yunkonyara koigura mone chinsemo chino konyara kubwata ni gwa anereru go SGR unanchira mo yokonyara kwango yana ko robyo bosombi bwe binte binge kuro chinsemo anemono ekerekere bagate buna ensemo yechibara nigo ya rokane ko musugo muri toko kya saba onchiria aso konyara gutumeka ensemo na kwa chinsemo chinga igasense ya Kenya ni county konyara kubwata ni gwa numero buli yubo konyara kwa cha SGR unanchira mo yokonyara korobya obosombi. Confirm if they are there. Good morning, honorable ministers, ambassadors and my colleagues. My name is... The ultimate objective under the African Infrastructure Network is to make sure that we connect the East Coast, which is here in Mombasa, and the West Coast through Douala in Cameroon. And our desire is to make sure that the seamless connectivity happens from our sister countries all the way to DRC, and the meeting has been attended by the DRC representation virtually. And I believe that the dream of SGR is on. We really want to do it expeditiously. As Kenya, we want to leverage on the private sector now. And I know that the project that we have from Naivasha to Malaba, including the improvements around Kisumu Port, would cost the country about it is estimated under the feasibility study that it will cost $5.3 billion, which is quite... Na kubwatikana numugiro wanyagatali yogandete koneki wa chinsemo ahone gati ebyombe byanyarire kubolya serikali koneki bunangwe soki bali konyara kugaya ninga niri mulyoka iri konyara koneki wanyagatali ngore na barasemeremo yabo ego chinga ke serikali yagandete komoche wasege tambo kirgigo tekirani amagani ya wanyagatali yeno maiga yumure wensere msamo ruto gote abuna niga serikali yategerere nago itabrana ebi tambo kirano kugania kwa wanyagatali 15 na bibere gati ebitambo kirbiri baganeti 19 bono byete bikubwatu ko gocha serikali wekira boni gomu niko genda chinsemo abo serikali gendrete komo chigwana ko boli kwa kane kibuna nkwango ibara sobwango nakugaya no muchando jura abanyagatali wekera na semirimo yabo kubatuka buna abakenya bange niko bagendrete kuchande kase chinsemo The signing today is in compliance to the court order that was issued yesterday.
the judge ordered that can you now sign the documents properly? Because the early agreement we had initialized as a show of progress and a show of agreement of minds. So it's the same document that we have now fully signed so that it can be deposited in court, and the judge ordered that it be deposited by 9:30 a.m. on Monday. At the last minute, the Doctors' Union came with other issues that were not discussed yesterday in Parliament. And even for the outstanding issues, we had agreed that they will be determined by the court. To allow us to sort out this matter, next week, we shall ask the judge to allow us to intervene in all the measures that can be. One is he can go ahead and compel the doctors to report to work. He can allow the employers, the minister here, and the county government to recruit doctors to take charge as these people are picketing and demonstrating. These are the options that are there. We are going, as we are depositing this agreement, we are going to petition the court to allow us to take any necessary action to alleviate the problem that is obtaining, and at the same time to ensure that the lives and health and well-being of people of Kenya are safeguarded. And this will be done strictly in compliance with the labor laws of this country. And it is coming out clearly, and I think I'll call out KMPDU and tell them they seem to have a house that is divided. It is time they really pulled together and thought about the Kenyan people who are suffering. They were asking to standardize consultants at Job Group Q. Some of the counties have actually already put consultants at Job Group R, which means if we have to harmonize, they will come down. So we have discussed all this. But I think it's not fair that the intransigence of one party to the negotiations and the internal politics holds Kenyans hostage. Na gotigana jono mwancho mulike tokanda kumulika alibono agendrete kokoleka no mugavana we county ya Kilifi Gideon Mungaro igobona berega kurwa se amatuka tano kogochia serikali kone kibuna serikali nkurusire mebere yonsi eri atogete nsemo ya Shakahola asenseme yo ya Kilifi kolenga no mugavana ni gate biro asinya getali chinyinge ni gobono imeroberi menge ya rokane gotena kubatikana nemebere yo bekire asenseme yo igate biro mega ya matuka tano kohera na ene kibuna nkurusire mebere na konyereta asinya getali ya Kenyatta asagania serikali mukigetamukiro kya bwango nsia matuka tano rusi imebere yonsi ya togete nsemo ya Shakahola. Na ujumbe kwa wewe Waziri Esha na wewe Mheshimiwa Maura, kwa sababu unaongelea serikali na hasa Waziri Kindiki. Nyinyi mnajua mwaka mmoja uliopita tumekuwa na janga hapa Shakahola, si ndio? Watu wamekufa wengi. Pale Malindi hospitali niko na kontena 2 ziko na maiti 429. Juzi walitangaza wakachukua watu 6. Wale mnaenda Malindi sasa, siku hizi ukifika pale mbele hospitali unapata kaharufu kwa mbali kule wodi zangu watu hasa. Nimetengeza vitanda mpya, nimetengeza wodi, sasa natengeza akina mama ya watoto inaendelea, harufu ni ya watu wa Shakahola. Wacha nikwambie Mheshimiwa Esha na mwambie Kindiki, na natumai leo ataniona kwa TV kwa sababu nimemtafuta sijampata. Jumatatu wiki ijayo kama hamjachukua hiyo mili hapo, nitachukua hiyo mili na malori niivute niwaletee Nairobi mweke huko kwenu. Tunakubaliana? Haiwezekani. Tume kwa sababu mwaka mzima harufu iko pale. Msikia harufu Malindi? Ya kwanza, ya pili nimelipa bili ya stima na pesa wa watu wa Kilifi kuanzia mwaka jana mpaka saa hii nimetumia milioni 36 kulipa bili ya ile bili ya Shakahola. Nimetumia pesa kulipa vifaa vya watu walikuwa wanafanya kazi kule. Asante mbye mono kuruwa nsemende ya studio sa roboti orumo nchumuligireria abageni bana bakonya konsekiga na kiro cyangwa sekera iga bakira sense mu studio akonya konsekiga na kiro cyangwa konsekera tari mangana asinga nchibiro mu nchumuligira bono nganchere yakuru musumale mangana magia senche yo bakirano ase engana engabune yugo maiko enda sense mu studio kuyaligania ase biro bitari bitambe
tutwara bageni ase studio ga mwancho murigereria Vontina ngara gonti nyancha no ndega iganga simuli studio boigobono kero tubwatega iga Dr. Julie Nyanchama au yibono nero ramu na into mwancho murigereria krabono turachi kurigereria ngo chaka turumuru bya senchera ya bene gati ya baraibande ntogendrete ko bwatira nabo wasenchera yesimi kolende kibaratu ikere togendrete singi nchibiro turachi akabene masai mwasenkwana yeli tuko namba tunyole togendrete kubwateka nebiro bito ini gobi gendrete goso gotos kono mwancho murigere koranda sege kerebusyo sangina bagene bakira sese studio ga somuru biri obweke umbu kenda gusangamo na intwe asimargo yabono imiandizi TV tosuka tonyegera Ndizi TV ubwansu bw'omuguzi guchaso mwancho murigiriri bwe TV ya Ndizi TV mbiyemono asoko tochora kobekita sini kia uwanjete tuma ujumbe ngayeli takuza guchase namba 15601 watia marago na gachora Ndizi